اول مره اروح مطعم من كتر ما الاسعار بتاعته رخيصه اطلب المنيو كله، بس للاسف نص المنيو ما كانش موجود. بص بقى معاك الوجبه دي 14 قطعه ستريبس و3 رز كبير و6 صوصات وبطاطس. كل ده مش خايف اقول لك سعره ما تصدقنيش. تخيل بقى ان السعر بتاع ده كله 150 جنيه. واحلى حاجه ان الحاجات دي مش مصنعات فراخ اصلا، يعني ده مش مصنعات فراخ، دي قطعه. ده حجم القطعه، وده على فكره انتوا رشحتوا لي في التعليقات، ده حجم القطعه بتاعت الستريبس. ودي كده شايف دول كده، دول كده كلهم مش قطعه واحده، دول كلهم قطعه واحده، مش مثلا قطعتين، لا دول كل اربعه دول قطعه واحده، وده حجم القطعه. انا مش مصدق والله. انا كنت هطلب المنيو كله، بس البروست هناك المكنه بتاعت البروست كانت عطلانه. وفي طبعا هناك حتى في سندوتشات هناك فراخ ب 35 جنيه، برجر فراخ ب 35 جنيه، وفي صدور مشويه برضو سندوتشات ب 35، بس ده كان خلصان. وكان في ريزو بالصدور المشويه بس كان خلصان برضو. فده اللي كان متاح، فانا جبت الكميه دي. بصراحه لو الاكل طلع جميل يعني انا مش هبطل اكل من عنده. المطعم ده اسمه تاكو، اسمه تاكو في المعرض. هكتب لكم العنوان بتاعه بالظبط تحت في الكومنتات. بسم الله. تصدق طلع حلو والله، طلع حلو. ندوق كده بقى حته من الفراخ كده. لا المطعم ده يا صاحبي انا هنوقف كل المحلات. بص بقى مش مصنعات فراخ، البانيه اهو الاسعار دي. ندوق كده بقى مع حته. بص بقى ده هوت صوص، ما تقربش ناحيته لو ما بتحبش الشطه، اللمسه منه بتزعل. دي توميه عاديه ودي توميه حراقه شويه، دي بقى دوس فيها، دي حلوه مش وحشه. مع التوميه في حته تانية. بس التوميه العاديه احلى من التوميه التانية صراحه. ربنا تاجو عدى كل توقعك. اول مره اجرب حد، يعني انتوا اللي عرضتوه، بس والله جامد ولا كلمه. والرز بتاعه مستوي، والتتبيله بقى بتاعت الفراخ واصله لحد الاخر. تتبيله بصراحه جامده. البطاطس بقى عشان انا طبعا زي ما بنقول الحاجه الحلوه والحاجه الوحشه، البطاطس هي طلعت نص سوا. فيعني ايه ان شاء الله يحاولوا ان هم يحسنوها. ودي كانت تجربتنا النهارده مع تاكو، وشكر لتاكو على العظمه والسعر ده. كل يوم عندك. سلام.